uNkulunkulu unamehlo abona phashane. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu unamehlo abona ejuleni kwenhliziyo yomuntu abona ngaphakathi kozinso. Bheka. Kunamantombazana ayajola. Uma sithi uJesu uyasindisa. Babona amakhehlo ashiwe isikhathi. Ngathi ngiyafakaza kamaphumulo. But onje usindisiwe nje. But akayeke nokusindiswa man. Abuye lakithi. Angazi ufike kubo ngenzeni. Angazi abaza ngikhona masengizile. Ake sithi amen. Amen. Uma sishumayela ubona umjolo umuhle, ubona umnandi, ubona ujabulisa, ngoba unegama elimnandi alisebenzisayo. Athi ngidla nice time. Akazi ukuthi udla amanyala. Abanye kumanje babhizi bajayive yabona ibhale eqinile nkosi nawe kuyazama ukuthi uzenze umuntu wasekhaya. Ake sithi amen. Athi angakhulelwe sibe laphi sisu. Kunabo anti abasiyo. Abenza abakhipha izisu. Abenza ama-abortion. Athintane nabo. Bayimntana izinto ey'ncane. Asikubheki lokhu. Sisakuthi ihudu sikufaka eplastikini elimnyama sikujikijele esigangeni. Ake sithini amen. Baningi abakhipha izisu. Bangaziwa ukuthi sishonephi. Khona manje umuntu abenoni eyisibungu. Saza nengisomncane ungithayini ngale fana. Wonke lo mthwalo uyephi? Ushulile. Lahle ikhothe. Abahlala emaplasini. Nasezabelweni. Phonse toilet. Bathela umlotha ngaphezulu. Malibonga igama levangeli. Malibonga ivangeli. Ithi Bible. Lezo zinto. Sizothelulwa. Imikhuba yakho izokhishwa. Hlulelwe ngamaqala apha. Ingathi ngiyabona ekuvukeni kwabafile. Omunye komntwana omncane kuza kuwe. Kuthawu mama. Ayisona ngimama kho. Suka wena. Athi hawu mama wangilahla ebusuku eyigaleni. Uthi uNkulunkulu ngomazisi. Uma ningenzi njalo. Yazini ukuthi sona senu. Sizonifumana. Uma ungaphenduka. Isono sakho sokufumana. Akekho sondlule ngagwetshwa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu akamenzi olecala abe msulwa. Ngeke athathe umuntu onecala amenze abe msulwa. Onecala unecala kuJehova. Athini uzuvume enkosini. Angisakhulumi ngemfela izinto ezinkulu kakhulu. Amen. Amen. Umthetho ungakaphasi kahle la eSouth Africa. eBaragwana base bagcwele amantombazane bathi bazokushula. Kanti kufakwe ngibanda sofuna ukukushula. Angithi bekumnandi phakathi kwamapana naseyimotweni ezindala ezinamasithi abhobokile. Akumnandi phakathi kwekrepa zeyimoto ezime phezu kwamatshe. Baragwana athi yokushula. Phansi koPietersburg begcwele abapedi nabayokushula nabo. Abakhipha kuTV ngababona ngiseDurban. Ibuka inceda nkulu awubheke Nkosi yami. Awubheke. Umthetho ungakaphasi. Abadokotela basazi bazawuthina manene. Kaphasi manje. Bagibele ebhedeni balala. Abayizinduduma ezindaka. Balindele ukushula.
emthethweni uyenza official lento kunkulunkuluisana ama-government yase-South Africa ngakuphasisa ithakusi wrong kunkulunkulu iqala uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu akasuye umuntu okhuluma into aphinde aphenduke into ayikhulumile uzolatha ngabumbani uzombheka ongagwaziwayo ngamehlo anamalanga abezulu iy'nwele zakhe zizinde zimhlophe zishaye emahlombe imilenze yakhe ingathi yithusi eliphuma esithandweni kakhazimula izwi lakhe linjengenhlokomo yamanzi amaningi ehla impophoma uzombheka owagwazwa ngenxa yezono zakho namhlanje shintsha ingqondo yakho namhlanje phenduka kunabantu bebareyipha ingane kulezi zinsuku bareyipha ingane zaba-6 months 1 year 2 years ungaziwa ukuthi ngibani and once umntwana angareyithwa impilo yakhe imoshe kunomphela abayiba mental disturbed ngendaba yokufuna ukubezwa ngamakhehla bonke imbongolo lento ayinamizwa ayicabanga ayinabukhopho mari ngike nayibona ingane ye-6 months usenemlezanyana esagoqene esenze so umuntu avulela le mlezanyana le imkhube ngiphaka umkhubo ongezona hayi inyoka nayi imfene kodwa umuntu onamehlo hamba nge-aeroplane wenza amanyala izinto ey'fihliweyo ziyafunjululwa akukho kuyashiya kungembulwanga uPawulu abakwenza kukho okudaliweyo akufihlakele emehlweni eloyo esiyakusilanda kuye konke kwambuliwe kusobala kunjani ngaphakathi enhliziyweni yakho mzali wami le ndaba ikhiphele eceleni na abanye bayithengela abafazanyana abangaka ukhona abathengiswayo omunye azithengela indoda nyana engaka yakhe ngiyangifuna ukumusho yamazi silele ebusuku umuntu ubhizi wenza imikhuba nemihlobo nesilwane angikaze ngisibone isilwane into engacabangi mane into engathi amen ayikazi yento ezinto enje umuntu ore nakathi mina ngiyazi akho umuntu ongangitshela ubonakala ngale zinto zenza ukuthi next incwadi yemsebenzi efihlakele ngifuna ukubamba isikhathi njalo ngicela ukukhuluma ngezinto ezi-visible ezibonakala incwadi yezinto ey'bonakalayo seyesithathu siqedile ngithi siyavumelana bazalwane eyesine le yemsebenzi esobala yamikiro yenempepelele ucela sifunde incwadi kaTimotheyu wokuqala chapter 5 1 Timothy chapter 5 sifunde verse 24 nginawo amanye engasapota ngawo ngimane ngithatha ngawona ngoba isikhathi sami sincane inkosi yami inibusile yile khuba lami lenza kanje undani masinyane verse 24 izono zabanye abantu zisobala zibandulele kwahlulelwe kepha abanye ziyabalandela ake sithi amen uthi uPawulu izono zabanye zisobala saziwa nguwo wonke umuntu uthe zabanye zona zifihlakile bazothi nabafike kwahlulelweni bazithole sezibalindile zibalindile izono zabo ake sithi amen bakithi lento asingayibalekeli iqiniso elisobala
even sisodwa sikholwa siyayazi lento. Impela ka umuntu ananotshu watsiwa. Umuntu kwazi ukuthi unamanga. Umuntu watsiwa uri nale mama. Baze bafisa ukuthi ngathi abazali bangajwayelani naye. Bake baduke bathola sike bakuthola. Ngoba ngunamgobhi. Ka uri kaputhola kirawo. Uphethe izindaba. Uthole indaba. Uphuma uyangena. Uthi utsena athi. Impukane. Kinchi. Ihlele emalongweni abantu. Ibuya komakake. Iyohlala phezu kwenyama. Ngoba bani bana. Uyakhuluma ingene emlonyeni. Uyaletha ngabulungu. Uthu ngathi sawuyanqinda. Thukarwa. Kodwa kuthiwa yikholwa. Uba uthi kumKristu Unolimi lwamanga. unalilimi lamanga. Unolimi lwenyoka. Unalilimi lano. Ulimi olumbhaqambili. Lilimi lethu lamaphakha Maye babe. phakathi abazali naye nami ngiyayibonga inkosi bazali. Hayi phela ulilo kuyabulala. Hayi phela solo yanginyomule mara abanye base basabe nokuthi amen. Baba bathamela ukuthi amen. Omunye uyazwa ukuthi uyaduba ngumdutshane. Obungugwila kulukhalibele wakwakala kayi. Izono phela lesukuduba. Abeke ibibi jona Imisebenzi yenyama. Dibitana. Lena athi uPaul isobala ifihleki. Ngiyawubona sani ndibulalenga lifihla. Uthukuthela ukholwa. Kulakho kuthonga. Uzukhuluma amagama alimazayo. Ababulala banjani. Ungasibona sewuthuka abazalwane. Ungasibona uhlambalaza uNkulunkulu. Ngenxa yokuthukuthela. Uma umuntu esekwatile bakuthi mina akasabi ukuthi le ralanyana yenu le. Muthu wasesakwatile hathi Kanti shumela ngibingele lo mkhosi ongcwele. Wala sabana nabe ngimlisa umkhwela kuthwa wekhokhetho. Asethukuthela iralanyana. Hase Ibandlanyana le. Alingana yale. Ikholwa mphumphulu. KuKristu. Lelo lizohlulelwa. Lelo nto Kana imisebenzi esobala. Ungafiki ngokuthi abazalwane bayangazi sikwazi unjani. Kwaphila kahle baKristu bantu. Ujabulela ukuthi sikwazi ukuthi umubi kanje. Uthabela ukuthi umubi kabuho. Sesihlangane kule ndawo. Kufanele Ashimfele. wabulela Queen. Imambi uthi awusaphumula ngila emgodini. Mamba awusa ukuzoka mumshini. Ithi imambi awusaphumi mfene emgodini ngimi lapha eminyaka. Noka awusatshwa kabugeli ngobushini ngumya. Lamaculo omshado ngivamisa ngiwalalela. Ngikosathatha njena ke athi udithele. Mara khona engiyithandayo. Khona leki mayibhathe irata. Ethi yakhala imfene emgodini wema. Yena kulo kwala chweni kamugodi. Ngiyabona ikhaliswa imambi ukuthi imeminyaka. Ngiyabona lisha kubukhopha lwebubuza. Uzophuma ngokuthi uthethelele izona namhlanje. Uthotshwa kakuleba lwalibili khona. Amen. Amen. Sifanele siphume ngale minyango estadium. Nisathoritshwa kabula bani. Unothula noNkulunkulu. Bona likhutshwa Unothula nebandla. Bona likhutshwa likhutshwa. Kusala ukuthukuthela. Kufanele Kusala ukuduba. Uduba inyanga yonke nama-4 udubile. Kwata 4 months kabuka. Mzukwana udle kamnandi atsha. Muhla mujile acha kamnandi. Bakithi ngithanda utheni ngamangale. Ngirata ore bana beshulisikela amakhala. Bekusafika ukuthi ngathi ukukhulukhulu ngathi ngingathule nje. Nokufihle urikeksi. Uthule nakukhulu. Uthule nemikhuba. Ukuthi kambe khwana. Babahlanga ukuthi imbuzi leyo. Tate badla gore ke puli. Uyaduba ubone bani odubayo. Uwakwata ubone mangwakwati. Omnye ifinesigodi nanga inyanga yonke enkonzweni. Ngoba ngofetha bosikoti ngikhona ikamukasayi. Omunye uthola ukuthi ukhonzwa celeni kwakakhe. Ngoba ukubona ngokurapela amakhausela. Fasela ukuthi ezwe. Abatswalele fasela abulele fasela. Avulele haifa yakhe yakudala engathi abulele haifa yakhe kurelele kwaodini. Dubile. Ukwatile. Mzukwana axolile. Muhlapele afoni. Inkonzo nake sithini izandla baba. Ake bishe mathoko. Uyaza ngingizwa kahle. Awutsakile kwekamusi. Uzosizwa kanjani nje? Utlari kwala ukuthi ngomkhawo. Ufuna ukusizwa ngani nesixaro. Una kwari kwahle ngwari makatha. Nkosi yami. Lahla. Athi uyayilahla lemthwalo yakhe. Arwayilahla berona. Ibhambe imshaya esimpeni. Athi uyayilahla. Ayisuka man. Wala. Sesizokhuleka manje. Lele hlona phela. Isikhathi sokuthi uNkulunkulu asebenze ngempilo yakho. Akhiphele inhliziyo encane. Egcwele amaqhubu. Egcwele inzondo. Egcwele umona. Ake sithi amen. Amen. Imisebenzi esobala.
imsebenzi engafihlekanga nangayo ngeke usungene ekhaya ngena abalahlile ungena abashili imthwalo nezono isobala imsebenzi omunye baze bambize ngolwandle ulwandle namhlanje ligcwele ulwandle likaze lagcwele eBhayibhelini yakwazi ulwandle lugcwele lapho igcwele vele into abamagwegwe ayikhulumisi umuntu vele ulwandle Tolong sokucishe ngathi angaziyo akasakhuluma isimuntu yenzwakala khanya nento ayila ibandla naleka shembe lana sifuna inkolo eclean sifuna inkolo ezosihlanganisa nobaba uNkulunkulu sifuna inkolo yokuzenzisa omunye ukuthi kumphethe kuyikhukhumeza kumphethe ukusibeka phambili lokwaza kazi lutho kodwa ufuna ukulawula yonke le nhlangano angakwazi nokulawula mhlawumbe ikhaya lakhe labantwana ufuna uzolawula umhlangano ongcwele kanje mina bakho ngabasebenzi ake sithi amen funeka inkolo enjani ake sithi amen sonke uJesu useWitbank nge-25 useWitbank nge-25 dala wazala sozela ukuzosindisa wena ebubini angigijima isikhathi sami sangisho emzongibhengela inyisi ngicela sifunde nje iy'ncwadi ezimbili sesiyakhuleka ngeke ngisakhuluma okuningi ngicela sifunde u-Exodus chapter 32 verse 33 Exodus 32 verse 33 and Revelation chapter 21 verse 27 sesiyesiphambanweni ingathi ngiyambona uJesu ethule ezulu nebukele ukuthi kwenzekani manje ebona zonke inhliziyo sezilungele ukuthi sisolele phambi Yesu uthomi ngesinyawo ukuthi ahlangabezane nezidingo zakho wabasiza eGalile wabasiza eBethani wabasiza kuphi nakuphi namhlanje ulayo uWitbank ufanele ugibele ibhasi sasuye ekhaya ungafana indlela ozengayo Exodus 32 verse 33 uJehova wayesethi kuMose awanile kimi ngiyakumesula encwadini yami Sambulo 21 verse 27 kutulo singayibaleki akusoze kwangena lutho olungcolileyo kuwo nowenza amanyala namanga kuphela balethwe encwadini yokuphila yeHudu le ncwadi benkade ukhuluma ngabe ngeyani lena ngeyesi5 yokuphila ene yincwadi yeHudu incwadi kaJesu iphathwa nguJesu akanayo secretary ubhalela yena amagama la bekufanele bawuvile futhi ngiyajabula nokuthi ku-rapture ngeke agcine ngokuthumela indilo usuyeza neqobo uzothatha ababhalwe encwadini yokuphila lapha encwadini ka-Exodus uthi uMose kuNkulunkulu uma abantu beqeda ukwenza ithole legolide athi uNkulunkulu ngiyabalahla labantu athi uNkulunkulu kuMose ngiyabaphuphisa ngiyabaqeda ngithatha wena ngiyokwenza isizwe lithi iBhayibheli uMose wakhuleka wathi inkosi ungababulali kuzawuthiwa neGibhithe kuzathi uhlulekile bafake ezweni lesithembiso wathi uphikisho lokho ngeke ngibabulala kodwa ngizobasula encwadini yayo wathi uMose uma ungabasula nelamusule
ngithanda amazwi kaNkulunkulu ke rata mantswe a phela Modimo. bithi uMose wayemfundisi oluthandayo ibandla lakhe O shebile wayekhetha ukuthi alahle semnebandla lakhe mara ka se angangeni yedwa ezwini a se ka lithathe tsena yonke mo into. tulong ya tshepiso. Angifuni ukukhuluma kodwa Empa ke rata go bolela. uthi uNkulunkulu kuMose Modimo le mo boshe. awonile Wa a sentse ngizomesula ke ka mo phumula. encwadini yami engiyilobile Mo ke nyaka ke ngwadile. incwadi yokuphila Pulo ya bophilo. ebhalwe amagama abangcwele Ke ngwadile maina ba ba kgethwa. lalela sengiyagcina Kheletha ke a fetsa. igama lakho ngeke lingene ngenkani encwadini yokuphila Le ngwa le la se la kela ka kgamo mo ke nya bophilo. ayebizwa amagama abangcwele ikhona namlikhona ubheke lona ongazwani naye jekisela ngakuye uNkulunkulu usibonela isiphukuphuku esizolahlwa sinamehlo kodwa sibone ngeke libhalwe ngenkani kodwa liyobhalwa ngoba ulungile phambi liyobhalwa ngoba uwenza intando kaNkulunkulu lizobhalwa ngoba uhamba njengoba izwi lisho ngoba uthi uJesu okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe yagobhoza imfula yamanzi aphilayo cabanga umuntu egcwele amanzi okuphila ngaphakathi ubona ngenkambo lapho ehamba khona kusala ukuphila okungcwele nephunga elimnandi akalandelwa zindaba nenzondo namagqubu yonke leyo kodwa kulandelwa ukuphila uthi uJesu loyo ongilandelayo kasoze ahambe bumnyameni kodwa uzoba sekukhanyeni uzoba nokukhanya kokuphila siyakhanya lapho sikhona nami ngiyakhanya lapha ehostel mara kekho noyi-one owazi ukuthi ukumzalwane abuyele esigodini hey bazalwane nani niyazi yazi lahle imali lodwa livoti ukuthula nemabandleni bese liyaphola uyenza uNkulunkulu kaxakeka mangala ukuthi kodwa lo muntu unjani bakithi ngikutshela ukuthi aboDaniel bahlala for 70 years eBabylon bekude nethempeli bekude nabapristi babo kodwa bakhona ukuphila impilo engcwele khona lapho abazi beBhayibheli bathi cishe bathunjwa belapha bo 16 17 years mabethunjwa bathi uma eyofaka emphandweni esingonyama uDaniel behlala lapha kuma-80s iminyaka nayo kodwa ukukhanya eBabylon kwagubulwa imithetho yezwe kwashintsha imithetho inkosi eyishayile bathi akungekhonzwa munye uNkulunkulu kuphela uNkulunkulu kaDaniel noShadrach no-Abednego abantu abakhona ukuphila kulukhuni abantu abakhona ukukholwa kuvuta isithando somlilo phambi kwabo ngithi iBhayibheli labebanjwa lapha inkosi zangibanikeza ichance asingasiphi ichance thina sinoNkulunkulu osiphezulu sinoNkulunkulu kule ndaba yethu uNkulunkulu leningamazi ekhiphe eBabylon ngizomazi namhlanje ithi iBhayibheli igaqa igemfunga zamadoda baphume sibulalane bavele bathi xhafu boDaniel bababopha babamthwashwa yana njengewashing yamandini abaqubula abathwala emahlombe omunye ngalomunye ngapha
bagijima nabo bafika emnyango wesihoko abajijela baphele emuva ilanga bilendlula ngabe emhlabeni kodwa bodanya babonakala behambe kamnandi bekhululekile esithandweni ake sithi amen uJesu wayehambe bashaya amahlombe athi bafana lisebenzi uJesu watima amandla omlilo wabe kukhona amakholwa asimisela ukuphila impilo engcwele noma awodwa ezweni lokuthunjwa ake sithi amen lithi iBhayibheli ngaphakathi kwabo babebheke ukuvuka okuhle nathi esiphokophele kukho silapha nje sizincishe izinto sizincisha amathuba okuyijabulisa siyakufuna ukuvuka okuhle siyakufuna ukuhlwithwa siyohlala nenkosi igama lakho ngeke libe khona ngokuthi ukhona sethi nxa ibiza Kina skela go ala go pele phela go ra sereng a bitjwa maina ba kgethwa uPaul uthi incwadi kaBaseFilipi Paulo simola go ba Filipo uma eyala uEvodio noSintike he a khalayo go dile Sintike mola uthi nabanye abamagama abo asencwadini nokuphila uri le ba bangwe bo maina bona le ngwalo kubenya wazi ngisho umfundisi ukuthi amagama abakuphi go tseba burutwa bona maina bona kae sencwadini nokuphila bukenya kuphila ithi mina ntambama namhlanje igama lakho lisesekhona encwadini na nakere wena ekaba lile la hona sale teng bukenya kuphila na umuntu uyazazela serious umuntu wayitsibela yena umuntu hayi imfihlo leyo imfihlo asingasitsheli uri isiphili sokusiphili asisiphili uthi uPaul nasengilindele umqhele wokulunga inkosi ezongipha wona Paulo sodabela ke methi mpapa hloko yobona nato mphawu elapha emhlabeni ayibone fasi lingakamgeni ikhadi sotshala amaro esikebe afihlele esengamkhula lisotshala amaro esikebe sotshala amaro bale mulaya kodwa ubona umqhele wakhe ezulu ubheke sitsabona uStefano wathi ekhandwa ngamatshe Stefano akhatwa kamaswa wavuleka izulu wabuda ngoni wathi ngibona uJesu ngibona Jesu ebingakwasokunene sikaNkulunkulu uJesu engasahleli Jesu asahleli athi Stefano abakubulala woza kusho ukuthi umsebenzi uphele Stefano abawona hlaya mbele kwawo felile babana bazofa kuvuleka umnyango wezulu kibo mama hlala bakhawula yilaba abamagama ababhaliwe encwadini nokuphila kibo mina bona ngeke buke yakuphila uma ngakusondelela manje kakana kubatabela jwaye uya ezulwini kyara uwaya ngibona ngathi angikholwa ukabona ngakime ngibuza kanjani ukuthi shaya kanti ngifuna la ibandla kanti ngiyakambothe awuphendula into engibuza yona awuhamba usekizo ngokuthi ene ngaphakathi unembezu yakula ene kama ngare lizwana lawo la ngithi unembezu yakulahla ukuthi unenqala lizwana lawo la hlala nalomlatu ngisahlabelela kisawuphela ngithanda abantu abamsabayo uJehova kirata bathu bathaba abamlalelayo uNkulunkulu babakuthele tjaba abafuna ukuhamba ngokwezwi lakhe bathi kosipla wakale bakithi umbuso wezulu uyaphamba bayesu umusho lokho ngingakamniki uMC isife MC ngifuna ukunikeza uNkulunkulu elithuba kina kofa ukuthi musiba abekhuluma nebandla lakhe nabantu bonke akulela liphutha bale bathu bahle ngifuna ukukhuleka nabo bonke kona phela libona bahle abathi ngifuna uJesu babalikela kathe abathi ngifuna ukulungisa abathi ngifuna igama lami libhalwe encwadini yaphila ukenya buphilo lelithuba ngilinika wena mina lesibaka sesifo kodwa ukuthi ushumele kangakanani ukela kodwa ukuthi uthandazela kangakanani ngeke ungene ngaloko kwasitele kasewo kodwa ke ongena bezintando usho njalo uJesu Juda utothela bathi nthatho Jesu ubona kamkhwa uwo oh yeah usahlabelela kisawuphela uyayazi inhliziyo yakho wayitsiba bhilaka woza kuJesu hla kuJesu ubonisa kuphela uSwethu ohloniphekile uPastor Malepe ora khompele muruti malepe azomane yena yedwa phule yena phela adara bandile abantu esibaqede maningi namakhaya kiba bantshi batho batam uNkulunkulu sewulisizele mulimo setshale thushini nawe dabuka ukhale phambi kwenkosi yamakhosi lapho lekamrena wamrena esazokhuleka kuba kumfundisi ulusasa kyora phela inkosi ngibusisi siba lishofa Heavenly Father